Desesperaturik pila pasatuak ditu, mundu guztia eta Ingalaterra. Oh my God, Ingalaterra? Jakin nahirik non arraio ezkutatu ote den, sorgindu ninduen beltzaran ederra. Sorginen laratzaren gatza eta piperra. Sorginen laratzaren gatza eta piperra. Sopelan bakion bermeon lagan laidan. So egin dut baina ez dakit non sartu zaidan. Lekeiti onde ban Zumaian, Getarian. Arratoiak irentsiko zuen agian. Zarautzen Orion, Kontxan eta Hondarribian. Denean utxeta hasi naiz larritzen. Lapurdiko kostaldea ongi harakatu arren, halakorik ez da sartu miahitzen. Egan nahi baita. Gehiago tapatzen ziren 36-en. Gehiago tapatzen ziren 36-en. Haren parekorik munduan ez da ino. A eso en La Habana se le llama amor. Ezinezko dut kanpora bila joatea. Postu ziren karteran dut pasaportea. Lara, 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 Itzultzaitez laratzera sorgin maitea. Lara, 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 Itzultzaitez laratzera sorgin maitea. Bukatu aldeu. ¿Qué? ¿Pedimos una tapilla de callos y una cruzcampo? ¡Eso! ¡Y nos chupamos los dedos! Vuelve el Tour de Francia, el de las chicas. Y aprovechando su inicio en Euskadi, en Euskal Telebista le dedicamos un programa especial de apoyo y ánimo a nuestra gran campeona Joane Somarriba. Joane, suerte. Que dé fuerte pedales. Dime que tenga mucha suerte. Bueno, pues a ver si tiene suerte. Vuelve el Tour. Mañana por la noche en ETV2.